салом мухлисони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиш ютуб. бародаро, пеш аз мавзӯро сар кардан аз шумо як хоҳиш дорам ки лайк бимонед ва дар канал подписатсия кунед. яъне видеоро стоп кунед, лайк бимонед, подписатсия кунед ва гӯш мекунем чӣ мегӯм. фақат то охирша гӯш кунед, илтимос то охира гӯш кунед ки чӣ мегӯм, барое ки дар комментария бисёр баъд савол шудесай. вақте ки шумо менависед, ман нависондагиро мехонаму маъниша намефаҳмам. барои мо хуб дар ватсап голос бимонед. он шахсоне ки мепурсен ки ютуб сум намета, чӣ ба канал мефурӯшӣ? бародарон, якумаш шумо чӣ кор доред ки ман чӣ мефурӯшам? Якумаш. дуюмаш, он нафароне ки мегӯянд ки ютуб сум намета, чӣ кор кунем? ютуб сум намета, нахарен дӯстони азиз. он нафароне ки намефаҳманд ҳамин гапа мегӯям. ман шумо дар ҳози гап мезанам ки аз ютуб чӣ хел сум мегирӣ. мо лично худам ай канали худам ҳар моҳ сум гирифтаистам. ҳар моҳ. вақте ки шумо канала гирифтен, шумо канала бепарвоӣ мекунед. барое ки канал пеш барава, бояд меҳнат кунӣ, пешравӣ кунӣ, монтаж кунӣ, дар ҳами чӣ хел бигӯм, желание дошта бошӣ, ҳаракат кунӣ, қизиқ бояд дошта бошӣ. ба як гап мешава, ин хел мегириву я видеои чизе кадоми чизе додод мепартоиву меисти ки кай ӯ просмотр мегира. ин хел не. вақте ки видеоро сёнка мекунед, видеоро монтаж кунед, яъне овозша дига кунед, значокша тайёр кунед, музикаша беавторски кунед, дигаргун кунед, канал видео чӣ шава, интересный шава мардумда. баъдан видеои интерес накунед. рангима видеои безеб накунед ки мардум ҳар чӣ бигӯяд ки видеои интерес надорӣ. барои мо шумо рангима видео накунед. шумо як контенти дигара бихапед. ҳар як канал ба худаш контент дорад. шумо як идеяи дигара бихапед. масалан, ман идеяи каналфурӯширо қабилягиём. гоҳ ягон кас занг бизана, ака хеле положение даём, камбутӣ дорум, вазиятам безеба, ягон видео бикунам, мекунам. амбошам асос канали ман барои каналҳои фурӯшияй, настройкай, значок тайёркунӣ, монтаж, монетизация, пин-код ва ғайра. вақте ки канала гирифтӣ, каналат монетизация надошта боша, агар видео мепартоӣ, видеои худуд бе ягон хел жалоб, бе ягон хел музика, бе ягон кас намегирӣ, фақат худут видео мекунӣ. соатот ки ҷамъ шид, монетизация гирон мекунем. агар соатот ҷамъ нашид, метавонӣ соат бихарӣ. як соати мо 3 рубля. баъдан вақти монетизация гирон шид, ту агар AdSense дошта бошӣ, пайваст мекунӣ. AdSense надошта бошӣ, AdSense худаш вақти пин-код омад, дамо канали худат сумаш ҷамъ шидан мегира айрӯи просмотрот. аммо иҷа як варианти дига ҳастае ки VPN гуфтани гап ҳастае. VPN то што Америка киштагиай монетизацияро барои Россия, и масалан кори ҳалшавандае. шумо кор намекунед, ай ман кор мекунам. сабабаш дар чие? фикротона бинависед дар комментария. сабабаш дар чие ки каналое ки калонану канало сум кор намекунад, аммо канали ман майдакай, канали ман сум кор мекунад ҳар моҳ. ман ҳар моҳ сум гирифтаистам. шумо нагирифтаистед. сабабаш дар чие? ман ҳозир шумо гап мезанам. сабабаш дар он ки шумо бепарвоед. шумо фақат видео мепартоед, тамомаш дард мекунед ки кай канали шумо сум кор мекунад. я хайр ки шуморо намедонам, ман 10 та телефон дорам. дар ҳар як 10 телефон VPN скачат кардагиам. аммо ами VPN-орам ҳар моҳда ҳар хел шудесай. як хелш дига кор накардесай, на ки дар чи дар Play Market ҳаста як намедонем 100 хел VPN, 1000 хел VPN, ки медонад чандтай. иш нашид уша удалид мекунам, бояд дигаша скачат мекунам. иш нашид бо иша удалид мекунам, як дигаша скачат мекунам, аммо роҳша меёвӣ ки ҳамча кадом VPN-шон кор мекунад. ман дар бораи ҳамун VPN видео кардагим, метавонед бидуред тамошо кунед дар канал. баъдан ба мо ҳамин як эфире ки 7 соата кардагем ку барои соатро ҷамъ кардан, ҳамонро монетизацияша гирон карда, VPN худи сар битен хондаан гира, ҳамонро круглосуточна 7 соат хон бояд сарш бимонаш, ҳамонро хондаан гира, ӯ худаш прибул овардан мекунад, яъне доход мешава. канали ту сум кор мекуна, як моҳда нигоҳ мекунӣ чанд сум мешава. масалан ин моҳ $90 кор кард, бекар дига ҳаракат кунам ки $100 кор кунам, бо моҳи дига бо ҳаракат кунам ки $150 кор кунам. барои мо барои чӣ мегӯм ҳаракат кардан дар кор, меҳнат кардан дар кор.
اینم خیلی راهی سومکارکین در سامانه یوتیوب دانی وریمیا یعنی حاضر زمان. اما از همتون خواهش اون نفرانی که نمیفهمین، نمیدونین، ندیدین، التماس گپ قبیل ننویسین، فقط میتونین سوال بتین که چگونه راه است. ما شما در راهش میفهمونم. مایل شما انده بلاگر نیستین، پروستاک ممکن سوالاتو نمیتین فهمو. مایل شما مثلا پس سر میکنم و سوال شما را جواب میتونم. اما گپ قبیل ننویسین. برای که از گپ قبیل کی رو گرفته؟ خطا گناهگار میکنی، خطا پس میزنی. مرا پس نمیزنی، من در بلندیم. اما خودتون آدمی پسیم با گپ پس گپ میزنین. من که آدمی بلندم فقط گپای خوب گپ میزنم. برای مو گپ قبیح ننویسین. گپ قبیح تا پیش مرا نمیبیه، با هم طرف خودت میره. خیر، اگر یکم سوال دیگه باشه اینمی کامنتاری ده بنویسین، من در بورش ویدیو میکنم. بعدا مخلصان از شما یک چیز پرسیدنیم. همین نفرانی که ما زنگ میزنن میگن که ما ویدیو میکنیم یا که ما را ویدیو کو در کانال پارتو ما در کمک در کارای زاپوسیم زبیربانک میمونن، کارت میمونن، هم خیلی چیزا را شما چی گفتن این در فکراتون بنویسین. من هم خیلی کارا را بکنم یا نکنم. برای که ما در بسیار زنگ اومده است، من با کلا نگرفتم همین کارا را. وضعیتم بیزه بای بیمارم، دست پا خورده شدگیم، مثلا قرض دارم، ده هیچ جا کار نمیکنم. همین ما را یک ویدیو کنین در کانال تون پارتوین، آدمای دست بخیر ما را یاردم کنه. من همین را دیلایم نمیدونم بکنم نکنم. با مخلصان شما بنویسین با خوبتره. فکراتون بنویسین، من حتما میخوانم سوالای شما را و جواب میتونم. باقی خداوند همتون نگهبان باشه. در آخر یک گپ بگم که تا حاضر مرا قهر کردگی. اون نفرانی که مینویسین که کنکورس چیکو ما در سوم داده، ما در برای ویدیو کردم کو اینا در تای انبارم یگان کنکورسی ما در سوم نداده و ما ویا سومم نپرسیدم و محتاج سومی ویا هم نیستم برادرها. خدا با شکر من خودم کار میکنم، اولیگ میگیرم و به غرض کارم با کار میکنم. پدر بودکش میگن، هم خیلی میکنم، خالتوروش میگن، با ما کار میکنم. من در دچا کار میکنم، عرق بدن میریزانم و مهنت میکنم، پول میگیرم.